Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilongki khubor bam takasngi. Usumbut Menteri Rangba Kajala ba Preston Tensong ne kasngi balang ola pentip baka sarkar kala patha ekatanat pulit bakan penti kena baka jingkai itu ya udawyong kadaya kaban pensange no shisendan hapo Kajala. Manu bakit ya udawyong be an kan sya kurup bat kan sya pengat haki kendon an ong uba Preston habaya kren bat kinong tho khubor haba jubab ya kajingkeli halor kani kakam. Hagasngi baar ke yingka Shri Meghalaya High Court kalau ong baka jingbomla bantalasi yaki kali bakit palat put ka kedau syaka sarkar jela kum ka mamla ha ka jingti berkhaitu ya udau yong ka balong ka jingbom buram na nyokor yaki hukum jangka yingka Shri Supreme Court. Habasyong bishar ya ka PIL ka Division Bench kalau ong kidon bun ki kam bayadai baka jingkhaitu ya udau yong. Ka jingbomla jangka sarkar bantela kam yaki kali bakit palat put bat kiwei. Baru katahu syaka sarkar jela kum kabadan bentalang ha ka jingti bean berkhayi ya udau yong kabalong ka jingbom khenkor ya ka hukum bala penmi da ka ying ka Shri Supreme Court. We already asked to stop totally. Whoever carrying illegal coal, they'll be seized and then they'll be charged. That is my stand, very clear. Thank you. सरकार नो आईफोन या का हरिजन पंचायत समिति हिंदू स्कोटर एक मंता बना पर रेस्टोर ब्लूप्रिंट कई का स्टेटस बमंता अतु गिलारस Ya kan i deputy CM jom in charge of urban affairs in Taman tang balong ngi la penting na bangi kwa ban pendep ya kan kam begin show meeting bat ka bat kini di HPC la pengunur hapo jom ning nai tang balong mentang dai bud kam saban berkre ya kan ke G20 tinggal lai bud kam lut boro the once by deputy CM ya ka urban affairs in one dia nak tu misal bu ya ki dan kami ni nak kementar begin batai susu ya ka eka stand jom government bat kumjuk ru ban skap nak ki ka eka begitu bat